Pamirsa wonten selikur koma siolikur yuta pendidik miwah peserta didik ring periode November warsa kalih tali selikur molihang wantuan kuota data internet saking Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Wantuan inucap keijen majeng peserta didik PAUD 7 gigabita bulan, peserta didik pendidikan dasar miwah menengah dasa gigabita bulan, raris majeng guru pendidik anak usia dini PAUD miwah pendidikan dasar saha menengah keijen roras gigabita bulan. Kawadarang wantuan inucap kalimbakang majeng siang atus nanggu 6 tali nomor peserta didik PAUD 6, juta peserta didik SD, 3, juta peserta didik SMP, kali 5 juta peserta didik SMA, kali 4 juta peserta didik SMK, petang dasa siki tali peserta didik SLB, kali likur tali peserta didik kesetaraan, siki kali yuta guru, 100 tali siada sekali diri mahasiswa vokasi, 3, kali yuta mahasiswa akademik, dasa tali dosen vokasi, miwah 100 tali pitulas diri dosen akademik. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim ring Jakarta, saking kantor berita antara mapengabti, wantuan kuota sanes sadurungyani kedada sang pialang, selami pemargin pembelajaran tatap muka sampun sida kalimbakang. Para peserta didik, guru-guru, dosen, miwah mahasiswa keabtiang sida ngawigunayang becik wantuan kuota puniki. Asa punika taler mahasiswa miwah dosen saneka icen wantuan 15 GB bulan. Maka sami wantuan kuota ring warsa kali tali selikur inucap pindah ke kuota umum sanisida keanggen majeng samian laman miwah aplikasi sejabaning saneka blokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo sani mungguh ring situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbudristek inggih punika kuota desbelajar.kemendikbud.go.id. Wantuan puniki taler sampun kawadarang oleh Mendikbudristek ring tanggal kutus Agustus warsa kali tali selikur kesaringin Menteri Keuangan miwah Menteri Agama. Sani mata tujuan antuk nyokong pemargin pembelajaran tatap muka PTM terbatas, kejangkepin antuk pemargin pembelajaran jarak jauh PJJ. Sadurungyane Kemendikbudristek nanin medalang kebijakan indik wantuan data kuota internet sajroning wantu para guru, siswa, mahasiswa miwah tatkala ngelaksanayang pembelajaran jarak jauh PJJ selami masan pandemi. Ring warsa kali tali kali dasa nilintang Kemendikbudristek sampun ngicen subsidi kuota internet majeng siswa, guru, mahasiswa miwah dosen selami petang bulan ngawit September kantos Desember warsa kali tali kali dasa kantos 7, kali triliun rupiah. Raris ring warsani mangkin bulan September kali tali selikur Kemendikbudristek muali ngicen wantuan data kuota internet majeng 4 petang yuta pengguna, taler ring Oktober kaicen majeng 6 yuta penerima. Bali pos nguningayang.